Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Manje ngicela ukubuke laphana ukuthi mangabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile laphana-ke, cindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishane isenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke ezintsha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ungakwenza nje lapho ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje la ngilethele ividiyo-ke kasisi-ke ogadle kwezwela-ke laphana-ke kwabantu-ke amaXhosa-ke abantu-ke base-Eastern Cape-ke laphana-ke abavotela-ke i-ANC. Naku kahle kwazwela-ke lo sizoveza nokungaziwa-ke laphana, kodwa ngifuna ukuthi mina wethu ngampela nje into engizenza nje ngizodlalela ividiyo-ke uzwele nona-ke. Ngizocela laphana singazwile ngale vidiyo ngene-comment section-ke phela-ke ufike usho umbono wakho ukuthi ucabangani-ke ngaloko kushiwo lo sisi. Lokhu-ke masicinzana ibhathini nje usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishane isenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Ndibacinga xa besithi ku-cutting edge. Salamba apha. Sitya impuku namahashi. Nezinja ziyazitya. Kodwa ngomso lusayo hayi ke. Umbutho wokhokho wabo. Kuthiwe yabona lamanzi siwaselayo afana la wakhombayo ke ngamanzi asemgxobhozo namdaka apha phantsi elidakeni afana nala amdaka msasazi athi omnye akhonto right up gqeke omnye ngasempompeni. Siyawakha ke ngoba sinawuthini sihlamba ngawo la manzi sisela wona anje njengobenje. Athi ke omnye asinanto akukho nto apha akho zidliza ngasese. Hayi episode yasempindweni ndilibala njani. Hey wayisithi ngale nto episode wathi hey uyabona mntana beke ndabhubha ninditshise ninditshise ngoba kaloku imoto azikwazi ufika phezulu ziyothatha imizimba yabangasekhoyo. Kuthiwa amadoda la kufuneke batyatha abangasekhoyo kuwela imilambo utyiwa ngasezimotweni ngoba kho mgaqo uyothatha imizimba. Obhubhileyo funeka athwalwe kuwelwe umlambo. Besithiwa abantwana ke apha xa besiya esikolweni uba kuyana bakhwela emadramini. Ayihlekisi ne kodwa into endiyicingayo ngomso same people bazilibele shiqi eza episodes. Ayihlekisi but hayi no ndawuve ndithi hayi noba bayayithanda i-TV beke baphinde bavela wavela umsosezi esithi silapha kwibhono lasempuma koloni. Kuthiwe abantwana apha abakwazi nowela xa kunetha abayi esikolweni ngoba urhulumente uyityile imali yebhlorho. Sicela umbutho ophetheyo ulawule. Hayi sicela umbutho ophetheyo ungenelele. Kodwa ngomso same ones ke sami. In fact i-cutting edge makangabahoyi bayayithanda nje i-TV. Emva koko hayi bethuna ndabaqonda abantu bakuthi nje bazithandela nje umsasazi.